Tubahaye ikaze nanone mu makuru agezweho. Minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na Innovation Minisita yahakanye amakuru y'uko TikTok yashizeho uburyo bwo kwinjiza amafaranga ku bashyira amakuru kuri TikTok bari mu Rwanda buzwi nka monetization. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bari bamaze iminsi bagaragaza ibyishimo by'uko urubuga rwa TikTok rwaba rwamaze gufungura uburyo bwo kwinjiza amafaranga, ariko Minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na Innovation Minisita yahakanye ayo makuru ihamya ko ari ibihuha. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Murakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Wibuke gukanda subscribe niba utarabikora. Babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Minisiti yafashe ifoto yari imaze iminsi ikwirakwizwa igaragaza ko ayo makuru ari ibihuha. Mu minsi ishize ubwo yari yitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano, Bruce Melody yagaragarije Perezida Kagame ko urubyiruko rubangamiwe n'uko imbuga nkoranyambaga zitababyarira umusaruro, asaba ko igihugu cyashyira imbaraga mu gutuma babasha kwinjiza amafaranga. Icyo gihe Perezida Kagame yahise abaza icyo bisaba kugira ngo iki kibazo gikemuke, abakoresha imbuga nkoranyambaga babashe kwinjiza amafaranga bitabasabye kwiyitirira ikindi gihugu. Minisitiri w'ikoranabuhanga mu itumanaho na Innovation Paula Ingabire yagaragaje ko buri gihugu kugira ngo cyemererwe kwinjiza amafaranga binyuze ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu bitatu bisabwa. Mu bintu bitatu bisabwa kugira ngo igihugu cyemererwe, Minisitiri Ingabire yagaragaje ko icyo batujuje ari umubare w'abashoramari bamamaza ku mbuga nkoranyambaga, kuko bisaba kuba nibura hari abamamaza batanga hagati ya miliyoni imwe y'amadolari na miliyoni imwe n'igice y'amadolari ku kwezi. Minisitiri Ingabire yagaragaje ko ibindi byose baganiriye n'ubuyobozi bw'izo mbuga nkoranyambaga, igisigaye ari ukuzamura abashoramari bamamaza. Ati ni ukubifata twese nk'umukoro, ibigo byose bikumva ko imbuga nkoranyambaga nazo ari ahantu wakwamamariza kandi bikagirira akamaro abazikoresha. Dukeneye gukora ubukangurambaga bwimbitse. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu isi y'imyidagaduro. Tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Mukomeze mugiriwe byiza. Hasta la vista. Wari wajya gufatana ibyo kurya n'ibyo kunywa, wamara kubirya no kubinywa ubundi nawe bikakurya mu nda, bikaba ka cya gisakuzo kivuga ngo urarya nanjye ndakurya. Birumvikana neza ko aha ngaha uri mu nzira nziza zo kugira ubuzima bubi. Gusa niba ushaka gutandukana n'ibi ngibi, Farikaho Bar Restaurant ni igisubizo kuri wowe, kubera ko twebwe dutandukanye n'abo ngabo. Tubafitiye ibyo kurya byiza kandi by'amoko yose, ibyo kunywa bitandukanye kandi byujuje ubuziranenge, ndetse n'amacumbi meza uryamamo ugatandukana n'amavunane icyarimwe na stress. Bivuze ngo ni ahantu heza wasohokana abawe cyangwa se ubwawe ku giti cyawe ubundi mukanezerwa. Farikaho Bar Restaurant dukorera mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Base ho mu mujyi wa Base ahazwi nko kwa Nyirabasare. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero igendanwa ya 0788 29 22 99 cyangwa se 0722 19 22 99. Farikaho Bar Restaurant muri sanga mwese.